Poslednji sastanak radne grupe trajao je od ranog jutra do popodneva. Verzija zakona pripremljena za vladu ostavlja ministarstvima da utvrde radna mesta za koja više neće važiti beneficiran staž. Najveće promene mogu da očekuju zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Tako da će se u Ministarstvu unutrašnjih poslova smanjiti 10.000 radnih mesta po njihovoj prognozi kojima se staž računa s uvećanim trajanjem. Od sledeće godine pa svake naredne za po 4 meseca povećavaće se i starosna granica za penzionisanje sa beneficiranim stažom. Predviđeno je da to bude 55 godina osim za nekoliko zanimanja. Žene koje po osnovu punog staža odlaze u penziju moraće duže da rade. Sada je dovoljno 35 godina. Svake sledeće radiće po 4 meseca duže. Pun staž za njih biće 38 godina. Mislim da bi trebalo da se zadrži ono staro stanje. Smatram da ovaj novi zakon, znači koji je donet, u svakom slučaju je mnogo nepovoljniji za žene nego muškarce. Žene su fiziološki i biološki apsolutno jednake sa muškarcima i da bi one trebale i da rade isto koliko muškarci. I žene i muškarci koji su namirili pun radni staž u penziju ne mogu ako ne ispune i minimalnu starosnu granicu. Uz postepeno pomeranje to će biti 58 godina. Kako i sadašnji zakon predviđa, u starosnu penziju žene će ići u 60. a muškarci u 65. godini. Nova zakonska rešenja povoljnija su samo za studente koji će porodičnu penziju moći da koriste 3 godine duže. Na porodičnu penziju bračnog partnera čekaće se duže. Tako da se ženama povećava starosna granica sa 50 na 53, muškarcima sa 55 na 58, isto postupno po 6 meseci od 2011. One koji su već u penziji najviše zanima kada će one porasti. Predlog zakona predviđa da 1. aprila 2011. penzije budu uvećane za šestomesečni rast troškova života. Tek kada rast društvenog proizvoda bude veći od 4%, penzioneri mogu da očekuju dodatnu povišicu.